Ya roh hakikatul Muhammadiyah ya matoro matu isapuang rufatawe riwatakalena wattunna ko ilalanna wattanna indona. Engkau mana mau ipunai. Makanya Isra Miraj itu adalah sunnah. Baja sangadia runtuk ki susah maka-maka. De na melok silolongat jama-jamangi. De na melok matujung urusangi. Maka perbanyak membaca. Bahkan an reguruta Ki Haji Abu Nawas Bintang Al-Makfurlah. Napasak. Hei anak. Ako melok ko matinro. Ajak lalo mualupay sapoy alemu. Nanyah mo sapoy bolamu. Agay pake masapo, ajak mualupay pala i alemu, pala i bolamu na sabak fala na kabay. Yan na ito nakadatoriolota, ajak lalo mumate, sangadin na pura mupigaw sa berajama patapuloy. Tegaya sa berajama patapulo, melan ko gaufa guru, de pa na chapu agagamu, ang kasipas sambin. Kenapa orang tua dulu, maka ega wijanna, tapi makuliah mana, sarjana mana, makjama mana. Tapi kita gari makukwe. Dua lice mi wijanna, set di buronang, set di itarungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al awwalu falaysa qablahu syai' wal akhiru falaysa ba'dahu syai' waz zahiru falaysa fawqahu syai' wal batin falaysa dunahu syai'. Al-azalil qadimil ladzi lam yazal mawjudan bisifatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, yang mewakili Ibu Camat Kecamatan Pancarijang, yang kami hormati, yang mewakili Bapak dan Ramil, yang kami hormati, yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bulawatang, Bapak Imam Desa Bulawatang, yang kami hormati Ketua Muslimat NU beserta anggota, yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu majelis ta'lim, adik-adik peserta KKN Universitas Hasanuddin. Insyaallah semoga hadir dan kumpul kita di tempat ini angka matuir itu mancaji sabak nas sabari nato pada siton rali mamati matama rilalan na surga pamasena pong Allah Ta'ala. Sila surma labiki dan niyah tama-tama labiki yang kere maser pong Allah Ta'ala. Terkadang mumpu fakutana maka damagi yaro kotoma miraje makurat taunna kotoma mulu biasa defana mangaribi penoni mako garokwe deto magi nama ruka. Kira-kira apa yang membedakan telo Tadampang kita kembali ke sejarah. Maulid itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattunna Nabi tajaji seluruh alam beserta isinya Mario marennu mana. Kolok-kolok marennu, tanah-tanah marennu, rufatau marennu. Rupatau matepe de na matepe marennu mana. Namu alena Abu Lahab marennu to.
Makanya narekoma mauli itawe to matappe de na matappe engka mana tu mak depungang. Loi malat telo atau de yang jelasnya engka mana si pulung. Mau diundang atau tidak, biasa lalu mega keluarga tak tu ko mamulu tahu de to siseng ya to si ko mameraja tahu magi nama kurat tahu. Karena memang sejarahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanannya, alena bawa panguluta Abu Bakar As-Siddiq patongangi yaro kajajiangi. Sementara Abu Jahil marumbongan dia nama tepe. Pada saat itu mayoritas orang-orang Quraisy tidak percaya akan apa yang Rasulullah katakan tentang Isra Miraj. Makanya segelintir orang saja yang percaya pada saat itu. Alena bawa rombongan na panguluta Abu Bakar As-Siddiq. Megangi dia nama tepe. Rombongan na alena Abu Jahil. Jadi telun rupa tu koro. Rombongan na Abu Bakar matepe tapi cedek ni. Rombongan na Abu Jahil dia nama tepe mega yaro. Katolete tengah abu-abu. Ia letek tengah bingung kira-kira iga mena cueri. Itulah magi ro nangka makura to mameraja. Makanya yang hadir pada saat peringatan Isra Miraj itu to matape memang. Dan kita tetap berdoa na magi-magi angka mana ki matama golongan na alena panguluta Abu Bakar As-Siddiq. Sila suruh malabiki, nanya to malabiki ang kaya maseri pong Allah Ta'ala. Persoalan hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadampang kamaraja nulle de itu nama lampe bicara ku matu di Pak. Makalale sa distaku tatoko. Dewi sama kada loka ke doa agay. Aga mimel ujalas kaki makada dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taro nak makada engka telu terminal. Agaya seterlu terminal perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu satu terminal. Dari Masjidil Aqsa menrek Sidratil Muntaha itu juga satu terminal. Dari Sidratil Muntaha melewati pembatas namanya Mustawa. Di sebelahnya Mustawa itu namanya Rof-Rof, itu satu terminal. Jadi telu terminal. Dalam perjalanannya Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Narekomelo kimi tairi tujunna sampajange tatonge ilalas sampajang. Yena tu allalangan na nabita oleh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niga ipallalampan ni koro. Alena Muhammad. Asanna Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad? Nasaba nabita okoro engkamo piyaro sipak rufatauna. Namanya Aqsamul Jasadiyah. Engkamo pi sipak rufatauna ipallalang ikoro. Makanya karena Rasulullah masih ada sifat manusianya di situ, engkamo pirupatonna maka dai Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina. Kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Aga batuanganna yemani nai tatanra arajanganna fu Allah Ta'ala ifitamani. Kenapa? Karena masih bersama dengan Aqsamul Jasadiyah. Yaitu na tu sabana narikotomas sampajang napaki takabir Allahu Akbar mumpu manang ijama-jamangi. Pangkatongan tu sementara takabir mak galungi. Sementara mas sampajang mak balu. Allahu Akbar. Kopura ka mas sampajang loka jok kemala fufu. Aku kak bolana yanung malah.
Dua karuma tu meu wampo, yanu we wasibawa mampo. Assalamualaikum warahmatullah. Barasalan ni. Biasa tongka to mak balu ilalas sampaja. Makanya mahagina koro. Yang pertama penyebabnya adalah nasabah engka setan yang bertugas khusus untuk menggoda orang yang sholat, namanya khanzab. Maga pinang kaya rosetange pura pita kabere tawe. Ketika kita meninggalkan rumah sampai ke masjid depi gaga ya rosetange pole tu. Majenne ki depi gaga pole. Tapi ketika takbir Allahu Akbar engkan ditakapo mugonci memotorokmu. Tegi mutaro sandalata. Mumpu mana itu? Kenapa? Karena disitulah fungsi setan namanya khanzab. Magi karena berdirinya kita di situ masih bersama dengan raga, masih bersama dengan urusan-urusan duniawiyah, masih bersama dengan jama-jama linoe. Engkau mana movie koro? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menre Sidratil Muntaha itu perumpamaan ketika kita ruku dalam salat. Toroko na. Yaro Nabi tak menre ikoro tanyana Muhammad asanna. Niga pale tapi Ahmad. Kenapa dikatakan Ahmad? Nasabak lesan ni sipak rupa taunna. Engkamoy watak kalena tapi dena na panadingi wi watak kalena. Pada law na kotoma motor ma balai igandeki. Yako ma bala itu fa gandenge poli motor poli gasna. Biasa sama na de gaga ulu eh. Engkamoy watak kale tapi dena na ipanadingi. Itulah sebabnya maka itu Andre Gurut atau Vandrita yaitu kotor rokok pameta-metai rokok rata leke benenge ipatadangi kaca ya sekna penowai dena tupa wena. Apa artinya? Maka de Andre Gurut tafat tasawufu yatuna rekotor rokok penadingi madan iro dosa tak tacede. Nareko madan ni dosa tak tacede gangkan na capu. Nareko capu ni dosa samanna watak kale tak madan tacede. Nareko watak kale tak madan tacede engkamoy watak kale tapi dena na isading. Dari Masjidil Aqsa, dari Sidratil Muntaha, mateka korofrof, itu namanya sujud di dalam salat. Aku ni romonro percakapan antara Allah dengan Muhammad. Tanyana Muhammad asanna, tanyatona Ahmad asanna. Niga sipale hakikatul Muhammadiyah. Yaro hakikatul Muhammadiyah. Ye matoro matu isapuangi rufatawe riwata kalena watunna ko ilalan na watanna indona. Engka mana mo ifunai. Makanya Isra Miraj itu adalah sunnah. Ya sange sunnah wat di mana ya ceri di umat Nabi Muhammad. Tegi monro kaidahnya. Kaidahnya adalah ketika Allah menyebutkan nama di dalam Al-Qur'an, menyebutkan tempat di dalam Al-Quran, maka itu salah satu tanda bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Nareko engka asang itapu ilalan na kurange, engka onruang itapu ilalan na kurange, mancajitan rei, yero kajajian na curitai, dena na kajajia pak di mondrina. Contoh, Panguluta Maryam, itu jelas namanya disebut. Melahirkan Nabi Isa de gaga lakaina. Aga batuanganna namanya ada, tempatnya ada. Berarti de nagaga wadi memana makunrai sangadina angka palakaina. Persoalannya makukwe mega wita melok mancaji Maryam. De panapura boti memana. Angka kejadian beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Mabela. Melahirkan. Padahal tidak ada suaminya.
Aga nasang, de na sa wisang itapang kabawami malupot apa jajibawami. Itu mustahil. Magi, nasabaang ka na pura na jori po ngalatala ilalan na kurang. Nabi Ibrahim telah dijelaskan, disebutkan namanya. Maka da, itapangi ko api mak barabaray na denan re api. Aga batuangan na, de nagagarufatau wadi mulai itu nu api na denan re. Magi itapuniasan na. Tapi kita lihat dalam perjalanan Isra Nabi, de gaga asang itapu. Aga na sa pangalatala, subhanalladzi asra bi abadihi laila. Subhana, kata subhana ini, maka day andre gurut tato fanrite, nareko engka ada subhana ilalan na kurange, mancajitan ray, kejadian yang akan dijelaskan itu adalah gauk sapi ada. Denala akkalang. Makanya nalaki agurungan regurut atau fanritai baja sangadie runtuk ki susah maka-maka. De na melok silolongat jama-jamangi. De na melok matujung urusangi. Maka perbanyak membaca kalimat tasbih. Subhanallah. Maka Allah akan memberikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Subhanallah. Alena pangulutta Nabi Yunus alaihi salam ketika mendapatkan persoalan meninggalkan kaumnya yamma ko balik selama 40 malam. Yamma ko balik. Aga na pegok pangulutta Nabi Yunus selalu bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Matasabbih. Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Agana sepungalatala ilalan na kurangnya. Benenge Nabi Yunus bukan bagian orang-orang yang bertasbih. Maka sesungguhnya dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ini menjadi pelajaran bahwa kalimat tasbih adalah kalimat yang luar biasa. Sehingga mampu memberikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya narekong kasusata aja na jolo ya bu status ko Facebook jasa na jolo igora ko tito Aga pale perbanyak membaca kalimat tasbih. Pamegay matasabbi. Bahkan ang reguruta Ki Haji Abu Nawas Bintang Al-Magfurlah napasak he anak. Ako melok ko matinro, ajak lalo mo alupay sapoy alemu, nanya mo sapoy bolamu, aga ipake masapo, sapo na kabay. Kira-kira ko bicara taidi ko ajak mo alupay pala i alemu, pala i bolamu, nasaba pala na kabay. Bentengi dirimu dengan bentengnya Ka'bah. Aga benteng na kabay pa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wadi gayala benten na ale. Narekomelo ki bilang itu tengkorak na tumundri lakke itu. Tulang bagian belakang itu narekoloka ki ko rumah sakit biasa tung tengkorak koro. Tabilang itu jumlahnya sampai 33 kali. Telu jumlahnya. Apa artinya? Itu yang selalu kita zikirkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Itu sebenarnya adalah benteng diri kita. Benteng tak iro. Makanya kotopura mas sempa jangan aja tak peri-peri. Tudamu ki jolo mas sikri. Cuma persoalannya kemudian mega tau ilolongan purana mak beresan lelutuna. Mangoloyolo mewan ni sandalana. Tapi deto gaga ko to, deto gaga. Engka to. Oh deto gaga. Tadampa nga kamaraje. Bahkan riolo pa, yaro imangi riolo. Narekomelo itama masigi
Dia na melok tama tu labak bendring ya dengan labak mondri. Tapi dia lewat depan. Kenapa lewat depan? Ternyata ketika azan berkumandang, maka 7 susun langit ke atas itu terbuka cahayanya sampai ke mihrab-mihrab masjid. Aku bani tahu angka cahaya ya rumah tahu paletuk mihrab nama sigi. Kemudian yang kedua, yero imange masahoro iya panatama masigi nariko bangi tahu. Mereka tidak datang sebelum azan. Biasa bapi tahu na pertama. Cuma persoalannya maka ko imata eta dampeng ka biasa alena to mapareke ampli. Alena to bang. Alena to kam, alena to iman. Yero persoalan tu yero. Kenapa mereka datang itu pada saat azan berkumandang sebab yero mihrab na masigi angka cahaya matapa yero. Maga pinapudar yero pura fi ibaca al-Fatihah. Pudar tacede. Disitulah sebenarnya kita mendapatkan keutamaan solat di awal waktu. Yana tuna kada toriolota ajak lalo mumate sangadin nafura mupegau berajama 40. Tega ya berajama 40 ternyata tanya berajama na ibilang. Aga pale takap bere mamulan na imange. Jangan ketinggalan takbiratul ihramnya imam sampai 40 kali. Tanya berajama na ibilang. Apa ko berajama na ibilang namo masebuk ki berajama tu asanna. Magi na takap beri mamulan na imange na sabak cahaya itu tadi yang ingin kita jemput. Cahaya na pas sampajak berjamae. Kemudian imange aku pure mas sampajak dena salai witudanna sangadin na madde mana pitawe. Alena kami na marimondri masu. Dena salai tudanna sangadin na capu pitau ilalan na masigi alena pa capur masu. Apa yang dilakukan selain berzikir imangi nelo dua ngemanang isinin na pak kampung. Makanya imangir dia lupa. Biasa na rekongka anak kampung na melok mati, engka dibiritayan na, engka kareban na 2 hari ke depan akan ada yang meninggal. Imangir yolo, tapi makuku silada ni runtuh magi yasa maperi-periki pas imangi. Bahkan engkanang kakajadiak ko bone sementara mas sampajat tarawih sujui tadeng imangi sementara suju maka dia tahu gaya menamai talada ki suju ye si senang kanana becuk korotato nasa de igaga pa imang tokote pak desa macai imanga gahayi na pasuju kina pamade. Dena metta masolat tarawih, marwa tawi ko masigi. Dena mettang kay pa ima lari tama, maricama na wajunna. Tega ki pole pa ima magita salay tawi samantara suju. Aga nasa makadayero tarawih pa desa wadi mo yulangi. Tapi angka kasi ichoku koro wasoy na walupay patame na bosilupu. Allah sementara mas sampajang inenggarangi icona selasora malabiki nanyato mo malabiki yang keri yang maseri pong Allah Ta'ala. Jadi ada keutamaan yang akan kita capai dalam sholat. Engka keutamaan na yero mesti pahang yero Bapak Ibu. Narimakuan na narito tomatuak kiamanang perbanyak membaca kalimat tasbih. Kemudian nafat terwaya na pong Allah Ta'ala asra bi abadihi laila. Ya sangi asra diperjalankan di waktu malam. Si salat itu kumalalang asoy tawe. Itu bisa disebut safar. Tapi kalau berjalan di waktu malam itu asra. Biasa tuh yang kalinga berita Israel mamusuh Palestina. Aga betulan na Israel itu orang-orang yang suka berjalan di waktu malam. Ya sang Israel.
Jadi rola kay tabu ako tanggaban ni pinapamelisu Israel to yatu. Na boji malalampan ni. Bi'abadihi. Agaya sa bi'abadihi berasal dari kata abadun. Apa yang dimaksud dengan abadun? Hamba yang taat kepada Allah dan hamba yang dekat dengan Allah. Jadi dua ye. Maturu ko perintah na pong Allah Ta'ala dan niya macawe ko pong Allah Ta'ala. Jadi mesti dua pa. Engkau tahu maturu ri perintah na pong Allah Ta'ala tapi belum tentu macawe ko pong Allah Ta'ala. Tega yaseng maturu ri perintah na pong Allah Ta'ala tapi de na macawe. Yobi mas sempajang mak berjama, engkai mas sempajang mak berjama. Tapi sementara mas sempajang rokok suju, rupanna suju, pikiran na matawapo ko kampung. Pikiran na macene. Isuro masidakka, pasusak ke. Tapi kufura na pasusak ke na dena paja curita ko pa kampung. Maka demi semua den riyaro 5 juta. Hamba Allah. Maka damagi nasa iya ro. Masidakka. Padahal manasa tu pa perenggaran na pong Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiku malahu riya'an nas. Sinin nawawa matape ajak lalo mo solangi pa PDC-mu. Nasabak rampe-rampe. Ketika melakukan kebaikan jangan selalu mengungkit-ngungkitnya. Nasa pong Allah Ta'ala. Jakam manadeceng pada isapa na doa sami pulay. Makanya maka datuan regurut tapat tasawufu agurui mak bere. Samanna tanya iko mak bere, agurui mat tarima, samanna tanya iko mat tarima. Agurui mak bere, samanna tanya iko mak bere. Ketika memberi, seolah-olah bukan engkau yang memberi, tapi pahangi ilalang atita, maka daye pak bere dalle pule ko puang Allah Ta'ala, dalle namato tawe na tarima, jariku minola lete. Jadi dia nawat dingi variati ro agagay. Dia nawat di yapunangi sewa-sewai. Agat tiwi ki masus sa bapak ibu na sa baloki mapun nang imana agagay. Engkana anak na foji anak na tama kuatin na. Sisan na bata anak na padini atin na. Engka silakay na magarata lakay na. Na variati silakay kuye. Sisan na macan ringi lakay na mapadini atin na. Engkana bene na, bene ku sabara na mamagko. Sisan na manguja ibene na, mapadisi atin na. Maganya aga na sa Pangulo Ali bin Abi Thalib. Jangan sekali-kali memasukkan dunia ke dalam hatimu, tapi cukuplah di genggamanmu saja. Ajak lalu ifatama kuatita waram parange pak. Ajak na ifatama kuatita itu keluarga. Ajak na ifatama atita itu pangkat dan jabatan. Aga pale iya miwad ditama kuatita fuang Allah Ta'ala bawas si bawa surun. Supaya dia nasi gateng. Makanya magi biasa na rekongka agagat tak masolang mapadiati. Magi saman na si gateng koro ilaleng, si radda koro ilaleng. Na dena sa dingi aleta mapangewas si bawa pong Allah Ta'ala kutu. Maka damagi na iko melok mapunangi na anu upinrengi makutuhi. Makanya dena wadi apunangi. Bahkan ritujun na pasidakay na rampe gurut ta. Melok ko gaufa guru. Depa na capu agagamu angka si pasambin. Aga pasan na gurut ta. Pasui sa kemu. Pasui sa ke na waramparam muriolode na pamuandri. Angka gajita, jaksana tabalanca gajita, sangadin na ipasuyo lo sa ke na. De na capu agagata tu, sangadin na angka fatamban. Jadi ini pesan. Makanya orang tua dulu na rekomelo ima sampak tawe, aga na pegau, na sangkiyolo tas sisyo, tas siwase na sengi tobone, na paibawangan lo bola na imangi. Nasang kita sisyo ta siwase ibawangan ngi law bolana des kapala desay
Pura piyaro napa masangki alena. Nabalu iloe nabalu. Napabare ni meloe nandri. Pura siyaro. Pura napabare asena. De natap pamandre kubulana. Aga palik no bimana si kampun na mandre ase baru. Mengundang. Tolo bulana yan mandre mano. Aga tu ipegaw ase baru. Mako matoro idi ko pa. Mako matoro. De. Mako jome mengimang. Makoro, ini resepnya. Magi na to wajo orang-orang di wajo itu dikenal selalu berhasil kalau panen. Dena melok masangki sangadina nasio yero na bawanga bola imangi mesujo lo sakena. De nandre yero pura pabare sangadina nopi yolo bali bolana na unda bali bolana mandre manu si bawa. Igere sa manu. Pura siyero. Lenna ikaparae baki matulili tawe mandre nobi anak na de na melok mandre kung kana na de pigaga. Masama-sama tawe mandre. Yakotudan ni koromale buaga na sa bapak na jasana yolo musanru na. Aga pale ang katubale si karre tiwiram mani nene musuali. Ang katu kaju cede patekangang amure mu korsuali. De nanre sangadinna na pasuyolo sakken. Pole pina anak na tiwirang ni agaga balibolana na pale sumandre si bawa. De gaga balibola ya rega cede mi bawa de na wadi ya beryang anu cede mi untuk keluarga mi. Pekoga si bate na tamatuat tariolo. Chokin na yolo na pandre. Masopi chokin na pamandre alena. Yato si idi. Ibampa yolo pasari chokie. Na payalapat tongko. Itanre palungeng. Na paki mandre. Pekogi lo mak baraka pa. Itu berbeda itu. Dena marigaga taparate. Berapa yang kita pegang sekarang? Berapa yang kita miliki sekarang? Ako engkan yak tamelo balancay pasuyo lo sakena. Maka de maga ko 10 mi sabu sakena kan 2,5% itu. Maga ko 10 mi sabu. Minimal engka balibolata anana becu. Macule koro. Yewe anana majara balanca dena mampu tomatuan. Itu kita kasih. Yari gatolaw ma motoro, lepa pertamina meli bensing, angka sesana 20,000. Alan ni yaro pagawe na pertamina makaran tu. Yaro sakke na. Itu rahasianya. Kenapa orang tua dulu maka ega wijanna, tapi mak kuliah mana, sarjana mana, mak jama mana. Tapi kita gare makukue. 2 lice mi wijanna. Set di buronang, set di itarungku. Pahonor benena, P3 kani lakaina, denule pasilolonga balancana. Malahan SK dan sertifikat na kamana ko beri. Magi nasabak baraka ede gaga. Sila suruh malabiki, nanyato malabiki ang kerya maseri pong alatala. Abadun, hamba yang dekat dengan Allah, hamba yang taat dengan Allah. Pak kata tu abidun, agaya sang abidun. Hamba mato, tapi masompa berhala. Menyembah berhala. Engkato abidihi. Jadi telu tu kekurangi. Abadun, abidun, abidihi. Agaya sang abidihi. Hamba mato. Napoji mas sempajang, pak berjama, tapi napoji to mas sandro. Yaro abidihi. Sementara yang bisa bermi'raj, ya wadingnya mamiraja, maturu ko perintah na pong alatala, nan ya macawe ko pong alatala. Ya mero sarak na miraja ero. Narekwang kamo pa makuasa sa liwan na pong alatala. Ang kamo pa mapasaulasa sa sangadin na pong alatala. Ang kamo pa maberedalle sangadin na pong alatala. Di pa na yun lima miraja sampajang. Makanya pakanjaki. Sila suruh malabiki, nanyato mato malabiki ang kerya maseri pong alatala. Yaro me raje narampian regurut atau fanritay.
lise'na meraje'e atarimangan na sampajang. Lise'na sampajange pak duangeng nanya parenggarang. Lise'na parenggarange ampe kedo madeceng. Lise'na ampe kedo madecenge barakka ri atutungan na linoy. Jadi tabe narekomelo ki pak barakka ya tutungan linota pakanjaki ampeta. Nareko makanja i ampe na tawe pasti makasih parenggaran na. Makanya nareko angka tau macai, angka tau sisala, aga nasa tawe talinga ki aringgaraki. Magi pasti de na makanja parenggaran na yat. Nareko angka tau de na makanja ampe na totak kalupay. De na makanja parenggaran na. De na makasih parenggaran na. Nareko angka tau makasih parenggaran na pasti makasih sampajan. Tapi nareko parenggaran na masolang secara otomatis mapatu-patu sampajan. Jadi mesti si renrep pa ye. Cuma paralum itu ipasilengi pa. Tegaya sange sampajang, tegaya sange parenggaran. Sampajange musti angka pa parenggaran na, tapi parenggarange belum tentu sampajang. Pak biasa tongat tu nalasurang ada. Maka dayak namo tudak-tudak ka mas sampajato. Namo joka-joka ka mas sampajato. Cicam mico nga cicam micu ku te punilino lololisa. Biasa kimeng kalinga. Mohon maaf, aku ye melo ipake de nagaga ibeta ko ahera. Aga ya sa sampajang, dua telu baca-baca, dua telu kedo-kedo, ipamulay na sabak takabere, ipacapuri na sabak berasalan. Jadi ko tuda-tuda maki degaga kedo na degaga baca na tanya sampajang asana. Ya ko jokka-jokka ki degaga rokok na degaga sujud na tanya sampajang asana. Tapi wading ijaji parenggaran. Pak biasa tongan na lasura nga ada. Yato ko sale aguru kustas. Alam mo kanya ratonanga nga sorimundri. Maka de guruta. Yato ko ale na yala nya ratonangang. Magani ko samantara ito na. Ang itapalari tama naraka. Maka de na fatsu itoki. Aga na sa guruta. Nareko ang kataw matcha bicara hakiki. Tapi alena de na pegawi sa laybawan ni pacaputi mo. Sila suruh malabiki. Nanya teman-teman malabiki yang kaya waser kong alatala. Yang terakhir melo apalatu kalau di mana. Angka tu ayat na kong alatala masahoro yang kalinga. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Situngan na sampajange palaway ripangkaw kamajae. Ripangkaw kasia-siay. Palaway poleri ada balle. Jadi nareko angka tau makanja sampajanna, maka si beraja makna pasti mapikiri aku melo ipegau-gau salah. Pasti masa sekali nareko pura puada ada balle. Nareko makanja sampajanna. Maka de alena Syekh Ali Jum'ah, de na marigaga ibale ayay. Nareko melo kimita hikmana. Innal fahsya'a wal munkar tanha anis sholah. Sitongan na pangkaw kamajae, ada bale, gaw siya-siya, nalaway ki tutatongi sampajang. Jadi nareko ang kataw, mata na sading tatongi sampajange, wading tapares sa aleta, tasadda i aleta, jakam mana ang kamu padosa, pura ipegaw, na de pa na dampengi pongalatala. Narek kumakaday ki isa di magiruya na matana lada moto kamasam pajat tahajud. Maresa lada sa ding upego berjamae. Maka tana usalay boleh narek kubangi tawe. Parese pang kau kata. Jakam mana mega mo patau pura iballe-balle na de panadampeng aki. Jakam mana engka tau pura igau bawang. Engka dosa pura ipego ne kede panadampeng ang ipong alatala. Makanya detu na melo si onrong anu mapacingi si bawa anu macaripay. Itulah sebabnya kenapa Nabi dibersihkan hatinya sebelum diberangkatkan. Mancajitan ray sampaja melo itarima. Puangalatala melo na newasiolo. Yemanan na yero seway mapacimanang.
Makanya Nabi tak memperlihatkan lambang kesucian, ipacingi baro-barona. Bahkan sampai 4 kali Pak. Sampai 4 kali ipacingi itu baro-barona Nabi tak. Ketika umur 2 tahun, wattuna anak-anak macule si bawa saudara sepersusuannya. Kemudian wattuna melok balige. Kemudian wattuna ilantik mancaji Nabi. Kemudian wattuna melok ipamer raja. Kenapa mesti 4 kali? Ternyata hikmahnya wattuna melok ipamer raja. Apa to lise na atinna Nabi ta. Iliseri atinna Nabi ta. Itu diisi dengan Islam. Iliseri na sabak saleng, iliseri na sabak tepe, iliseri na sabak hikmah, dan iliseri na sabak tentuang. Jadi apa tu lisa nero wattuna pura ibisai wattuna melo ipamber raja. Makanya 4 kali juga dicuci atinna Nabi tu. Jadi itu tidak sembarangan jumlah-jumlah itu. Kenapa Rasulullah ketika dimi'rajkan itu bertemu sampai 8 orang nabi, padahal pitu susum itu lagi magi na arwah nabi koro. Kemudian ada 11 golongan yang ditemui. Tega ya 11 golongan masahoro yang kalinga pameraja maka ada golongan na tahu na puje mapasiletu-letu ada. Golongan na tahu na puje mak gosip. Golongan na tahu tuli menggala mataru-taru padahal sisa mimataneng. Golongan na pasti dakai. Itu sampai 11 golongan yang ditemui oleh Rasulullah. Jumlah-jumlah itu tidak sembarang. Itu memiliki hikmahnya masing-masing. Tapi dia na rampeng aki paloni tate 10. Konero ka apa budi? Konero. Malampe ni. Oh ibu. Matinro ni. Oh deto pa. Wasa matinro ni. Sulah-surah malabiki. Nanya tomato malabiki yang kerja maseri pong alatala. Makanya pada loki may makatan ni pasan na pong Allah Ta'ala. Ang katuadan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalan na hak desa na man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Nigi tahu na tungka-tungkai wisalai sampajanna faqad kafara jiharan majapun na kafir iman nasa-nasa. Agaya sa kapere ya disaliwengi papedale na kupuang alatan. Sampaja subu duan rakang isalay. Maka dewi topan ritata de na ijami dale na yatu tawe lalan na yatu asoy. Dalam 1 hari itu. Sementara na janji ki puang alatala duan rakang sampaja sunna yolona subue lebih ina iya lino lololise. Mana sayar na siyaga ega na tahu namo sampajas subun na dito natatungi. Padahal lokas sapa dalle pa. Tegi monro akalan na dalle melok na sapa puang alatala mak bere dalle puang alatala mobi na de nalaw. Tegi monro kira-kira itaru akalangi. Makanya kumakada ni puang alatala makada ni nabita kada kafara jiharan majapun na kafir iman nasa ipa disaliwangi dalle na yatu tawe lesangi baraka na yatu pape dalle na yatu tawe de nanre sangadinna na balicua ale na mapalaw nga sawan ni bahkan namutoni yaro mapalaw nga sawan ni belatan tutono le pasirate andre si sandru na makanya makadeto panritata nareko melo ko na padecengi pada pape dalle mo po ngalatala para kailalo sampajamu. Pekogi bate mo tatongi sampajang, makotoro bate na pongalatala murusu idali. Pekogi bate mo murusu akhirat mo, napate punga mo kutu pongalatala linom. Urusu ito matuam mo, nurusu mo tu pongalatala wija-wijamu. Makanya, baja sangadewe lolonga kisus sa ininawa, talu malada taparesa, maga sampajata, maga hubungata si bawa tomatuata, maga mo carata murusu i akhirata. Jadi telu musti paresaye nareko tagala sala sewan na pada salama sila da ilakai ta mapalau sila da bawa kipa asawan di mabingku magi nasaba iye na goncin na pura na patto ale na pongalatala na paguruang ale na to pandritay sila sur malabiki nanya tama-tama labiki ang kere maser pongalatala tanya to tu asogir pada tiwi ki masannan
Ternyata tu acara capa pesan na pada tiwi ki masagena. Ternyata tu abatir pada tiwi ki salewangan. Na iya asan nangange asagena gange. Tak gatungi bateta betu timpa laja pitul lafina pungala ta'ala. Na muka angkata pacica lampui farenggarata risesia rajanna pungala ta'ala. Narimakwana naritu pada loni may kipapala lima mapacita. Ipangolo ati macinota risesia rajanna puasewa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum ilahana wa ilaha wahida wa ilahan kulli syai. Allahumma inna nas'aluka khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.